Ćao svima, danas sam htio nešto da vam pokažem šta sam slučajno iskopao i jako mi se svidjelo, sada koristim za telefon, danas mi je stiglo, ali doduše ja nisam poručio preko AliExpressa, nego sam kupio ovdje kod nas i izašlo me mnogo više nego preko AliExpressa. Znači ovako pakovanje bi vam stiglo ako kupite na AliExpressu ili nekom drugom sajtu, nebitno. Znači, unutra imate ovako, sad ću vam pokazati. To je guma, i znači u gumi se nalazi taj iCape koji ja hoću da vam pokažem. Evo ovako, ne znam da li vidite odatle, to je na AliExpressu, ovako on izgleda uveličano. Sad ću vam pokazati izbliza, veoma je malo. Veoma je mala stvarčica i ona se stavlja tamo gdje stavljate slušalice. Znači ja pokazujem na jednom od telefona, na primjer evo ovdje. Vidite i tu ugurate. Evo ga ovako ugurate i sad on ima tu neki kao klik. Znači ova stvarčica, ona se programira, imate da skinete aplikaciju iCape, čini mi se, koju sam ja skinuo i to ću vam staviti isto slike u komentarima ili negdje već u opisu. Znači ovako se stavi, ugura se, sad ona ide mnogo dublje, ajde stavit ću skroz, evo ga ovako. I sad ovim klikom ovdje, to programirate, imate jedan klik, imate dva puta da kliknete, imate tri puta da kliknete. I to se programirate putem aplikacije. Sad to može biti slika, znači jednom kad kliknem, iako mi je zaključen ekran, ja kliknem jednom, on mi slika, znači to što sam htio, ne moram uopšte da ulazim u kameru i tako to. Može biti lampa, to jest flash, može biti bilo šta bukvalno. Dakle, mene on izašla ovdje 400 dinara. Ovo stvarčica, na AliExpressu sam ja našao, danas sam baš gledao, to jest sad sam gledao 0,49 centi, američki dolar centi. Znači to vam je nekih 60 dinara maksimum i to vam ne bi naplatili nikakvu carinu, ništa vam ne bi naplatili i to bi vam bilo super. Dakle, mnogo više bi ovdje dali novaca nego što bi kupili tamo i stiže vam ovako maloj kovertici nekoj, znači nema nikakve carine, nema ništa. Stavite u telefon i programirate kako vam odgovara. Ja sam na prvom kliku sam stavio da mi bude slikanje, na drugom kliku da mi bude video, na treći put kad kliknem da bude flash, znači da mi se upali lampa. Noću kad treba otključavate vrata, šta već, nebitno. I uglavnom kažem, ako uzimate, uzimajte preko AliExpressa, nemojte kupovati kod nas. Ja nisam htio s tim da se bavim, da sad poručujem, da čekam 30 dana. Uzeo sam ovdje da provjerim šta je to tačno i malo sam se razočarao kad sam pogledao da je to samo 49 centi na AliExpressu, znači free shipping, ništa ne plaćate. Doduše jako dobro, stvarčica korisna, mala je, programirate, može bilo šta da vam radi, znači ulazite i sami stavljate na klikove, šta će da vam bude. Može da otvara neku aplikaciju, može da, znači bukvalno bilo šta. Tako da eto, to je ono što sam htio da vam pokažem, sad ću stavit ću još neke slike i stavit ću neki video izbliza da vidite kako to izgleda. To su bile slike, to je bio to što ste da vam pokažem, što sam uslikao kako to izgleda i kako izgleda u aplikaciji. Ako vam se svidio video, lajkujte, šerujte ili šta već, mislim, nebitno. Pokažite da vam se sviđa. Planiram da uradim recenziju powerbanka, da vidim kako to izgleda, treba mi stigne sutra prekstra i to je to. Biće tu još nekih drugih videa, nevezano, ovo samo kažem čime se sad zanimam, šta mi je hobi, pa hoću i vama da prikažem da to nije nikakav bauk, kupovina preko AliExpressa i to sve je to za ljude, ništa strašno. Treba da uradim, hoću da uradim, da vam pokažem kako izgleda kupovina preko AliExpressa, znači koja kartica vam je dobra, šta, kako, preko čega da idete, s čim da se bavite i tako to, da prođete najjeftinije moguće i to će nešto raditi, planiram. I tako, nadam se da vam se svidjelo, ako me podržavate, pokažite to. Prijetno, ćao se.